lo tona va no nya bia ma dare ndomi kenyo ba afa bo enya ndomi ya na du ma akparo la ba ke ekele ma ablo bo na ma la vovo fe ya ni ene ye ha go jaja ya ha yin nya ala ka bo akai ne gulwe oba kele ma ba fo ma get like ndomi ke no nya gbali ti o domi ma la nya kula bliwe no de maji uba kemenya tu kemenya ha eyenye ni na manya nu ma wo na va jinga wo ma matenyu na yingodo kwa gaba njuju via de vana no ngodo mlim le miate le ke va o yona ni o yona ba dogo ya te lo do re li ba dogo ma vle ami kle mito asamara he na wo nya glo na na jojo nya ma doko kana kpo ba nto nu ma fa nto nya ashima shite aka me aka vle mplia nto nya ma le sho asamara ta o cho me ya vle mplia ko so aklo njuju vi ma ba dogo ma vle ami kle amito tane be na ve kafe ye nguto de la be mo lo ko vetera de ko go mi yo kata na ploviofia ni zozom na mi la fa ma wata closet nye ye vugaza li ka mi atogbi oblama ngwalia gaza mo de kamali won to da do ada foreji akwashia da che oda reji na mi ya agblema na mi mo zo ma mi mo de kamali tane bo ojo na plovio na afefia ko bo dadi ngodo nyeton iko na pe na no gba to afma ko na lafi ye wo po ana zoreji ko ba daji ye po da le bo oshi ekweda aba manya vu to le ana ple adadomo manya vu to le ado gbadoglu ple doglu nto domo manya vu to le poklo ple bo ma pe domo ye njuju via le ha efo onwo na dan kan yo na be fo nwa ple numu kata na manyi o matem agbamloga wa teto akwa ike una wo jingla wonya sana to ye nwu ka na nya similis nso da nwu na be ya wo ha nke na twososo nkla nwa ekweda ta no ma wonya nwu la me yin ko ke ti de via wo ma ike ma we ba nwu ka nya nya ma wo kwa da manya asesento afina da je shi onuna na lagbam yes it is the difficult part ya kwenye nwu ike da fu ya makoji jore nya maumbe mavade jeshi nya ngunana ekweda ta fia ma le fia kro ma tube ma kaka na ma jovo mi ka ma o fare ma fa mi na dogi ta na ma pochi tramchi o mi le asia nya ba he o wi nya nwa ofufochi ma ma yonya zagu no ofufochi ma ko bare de onya lo ogbo ta kana epo zagu no le jore ma fia ko ni ba ma ma rigbo egba no ire legon no ve apo mayo ke dondology to la fuma bura bura de nka o mo le fia ha ta fifia na ke ma ga nya nchi eko ta na ma wudaji o e wa na po he ke o ma wu ko no otu afumi afi na cover ko ke na po ba yo mi ta egbo na jojo ge ba e o nya de vi o mo va nya nchi jojo ma ma wu nchi o kala ba mi o mi va yi de ege le te fo yo ke mi apo adoglo fa anetoto le afle ave fang toto afle ava kodi ave apa de lion aba lokui afia vantoli bubuli aba fiele ma mi buna ba ma gasho donare dogbe be no ve asenya cho afara mato unchi no va glo egbe tana mu kata wolia o fanga toto mi choga no fia ba khaya ni khaya le ala bo ma ga tan pomo o mo lo nkro yo agere ma ro to agere gba mu ekweda ta ama we ba mi adagba va kuku ta la ba mi agbogbe ya na onyo dojojo na mto bana da new one you are making us to be aware that le noma na no lia na manyawa you cannot do it ma wa jingla dai ma yo mi no anya pla fa to Paul ma lafma okay ye ma yo breponam ni no ko store fa jinga wo aban dumi yo kele ma va yo breponam le dem to gbo be melio ha boblododo ya afa achoro nwe adawe nyama asichalaki asichama poko gbo be ye ya do agba mi ye ko ina rashi amefia ya do agba na ava awo kaka boblodon be ye lobe anyifa doko ye du sabu akweda amare reja ha o wa gaba na so reji bo abe du sabu e du so bo ya do agba fa akamanya agbadu ye nya pata roji mo fi o ya siam ka bon
aleke we nu fle la wona strategy alo asicha fa adamu chicha fa adamu fo boblo dodo ekweda na le ngore ta ofa fifia magaten le na wo dojo wo ga khojo hamalio evo tamia we re kai na lire ta gbona ajo le manu fa kaka re kai yo ga fa ha ele boblo dodo na ga di afia asema ele jojue aba mi ka khojo yo loda agwa na flavor afia atue kwa afa ha magaten troga onyo ko adreho ajo anwunyi onyalo kakado ko afa agwa taboblo dodo a onuvovo le ama na osro ko na nya no mo nwie ko nya vonoto ma va yo bleponam angloto na va no nya bia madare ndomi kenyo ba afa bo anya ndomi yare na duma akparo la ba ka ekele mana ablo bleponam ala vovo fa yani ene ye ha go jaja ye ha yin nya ala ka bo akai ne gulwa oba kele ma fo fi magete like ndomi keno na gbalichi odomi mala nya kula bliwe no de maji ga ka manya la yo na ba bosra ikachokata ye kha ba kwata se yo chola fuchi awi nya blayi ha mani ta wo to shila e kala togbo ala bana nya no ma wo la vovo akweda kada won hu na akpo blayi fo no me bosra fo no me kai ha fo no me afa ati akwa ko nya gbe ala de la fu mo yo na ba nwacha akwepo wa fu afuma nwacha wo be ebu abare be ekwedo ko la fu ame wo ko e wo dado ado va twi vo ka ko podo kila gota avon e be wo le tom na ndo mi wo le tom a ye wo mu sa vivi alo do agbe ka ka no va ko eye ka va fofom no le poji a e wo ne be wo va chi ashi ta wo ba fu mo nwacha be me nya be anola na ye afie do ma nye va de yo honorable to leka no wa fi enyamio mama alo togbi ka bona no afi sro mi o wala it's manya nui ka le common be na nyanu yo vuvu akwa fofo nya ke nya to ke jima manung chi sogbo ye achi 125 good years afi trauma 125 oh wow god bless you yeah ta awe be madda sukula bola fama ga ka no nto nya jojo manu na na o ga nya namta we be very easy then my onye be na adotum le radio use most of the time I become a blown up like agbayama unless na dejeshi onuna na ma ekuna tan we ka jijona no mo wona ma nwo wo mo e na mbubuare wo ma jijo ma reka kpogbo ima honorable na me nya ba egba enam light mi le nu garama kudum anu ya nwala bo ba na me nya ba although ba moye do ye suno wa lagbegbo ha onye ba jojo mo na onye wona ya na ba we ko ye kpogbo le twi na ye akwa honorable edo je na me ka gala shu na aka akokpe na me emde kama jibe ma anana okay ya na mi we ya mi ado he mala e ka godo ona wonya ka la shu na me oh ni ma block nya be amantoi yo fa akplekwe be akpleko okay tohi honorable ga etovu edevu toto mo file ga ke nya do ko be akpleko na me nya le gba be akplekwe akpleko ta ni bloma no mala ko nya be do ma hia wo gba ma fa nu popo ro ko le sui ga ke dada jojo me to gbogbo be na janwu asemada wonto do vivire amare ya to le sia lolo ya kpo ma plekoi to nya plekoi kaka wonto wo plekoi yo ga ba plekoi asemada ta mi apa gbe alala ga ke a amanyimu ple nunyanya deto woleme ya ta mi na review mi na mi ale me rashi na ashi khokho yi kala gba ngude ma shama na pe anya egbegede le Ghana ri kaka do Ghana ko yochi asemada agbo me ve o ko nya gbogblo yo ke etata Ghana egbe ma we nya mi afa efegbe le Hausa kaka mamlo kata ka fia ko na due le na gede du ko bu ma fia ve ya due a ka fia ko na sele ve ya do kaka ma do yin eya iko na duna alo ko no vie ke so won to afuma dumama ka iko na ga duna du ko bu mo to re kamasio ona bo anya blibo ya na le dash na mo na ta problem la no akwa anya blibo nto ya na le dash kaka mi ba dash le mi apa gbogbo nchi e va ko ashi ko ba de dam hayo ke
menye asi kokko menye mia degbe mo mi ba si kokko ma de mo nji me enya glo ma yo me nko afatwe odo te fa de kpo eblowo evawo egewo dagbani o pe gbogboglo bubu vevieto blowo ojibe yo cho gbogboglo ika no dukoshi nye Ghanaian language ike fisi afiko gbogboglo ma ya blogo le ala bo ko se bo yo sugbowu le dukoma ifi ama yo nye holu gbedeo na gbovovo ma wo ve afofu ala be criteria wo dari nya be egbe akachogo yo le ono Ghana ama eblo na dui evawo na dui dagbani o na dui Hausa ma siama na dui a ala bo anya gbogboglo de ka chopo gbogboglo de ka do de duko bubu ma nya kai ka chi Ghana fiako ayo gada ma va do fo shem bobo ye ntu na ma ke Hausa ala teje va do ka ma mlo kata do bo npo fiako ochi kanu kata egbe ma wucho ne mi na do Togo ha esege na do Benin da huma esege na do Nigeria fa Badagry esege ye gbogboglo ya nto Germania to yi kan Germany to wo we cho wonlo jesia o covenant e ka fia ba Germany fa pare ha egbe ayi ye ma na nya fa vi ko ma tenyo na cho ko ba iri aminti o plototon ba sho wo we a hafo tana nya fa vi ma ten na dabubu gbanwo ko ka wa chigbe ama we fia ba na be nya ma kpo ma de ka veto yi ka ho bi re gba ma vegbeto te no fi ma nya no gbadun abeka nwuli mi la ni e va zoroko segbe a ma sa daga na ta vinyo mi jagba mi avanya no jeru akpebe na jagba na de ni magede ni manya anwlo kanwa lo avano we menya ka kenya ma buabe eyo fuma la de me asema da ba fuma nwa cha be ye menya ba no la na ye afie do ma nye ba le ke no office hama le ke no office fiki ne so hama le alo nya fofo gbo ko ne so hama le na chira ba chichi oko asege akweda asege tanu yo kata o le gba me ike o le ba mia alada sine de view afie cho nyo ha na ba ifia yi me amadongo le honorable madie ma adanya de gbo ne mia na ta akpo susu de ne akọ ali amiali na adumavio fifia ne na akpo a mia pe so heavy kata o ma jimbe o ga suno ta flachi so to ntuvio o ma ga jimbe o ga suno dore ka o ya shun dore ka na no yo show akami ba popo mo nyom view a no mo ide fuku kisina school a ko ide seamstress do so pa alo ide da wo so pa kakami pa ntuvio o ntuvi de kaji view a wo ma oruki pomre do mo carpenter la fuma welding la fuma e do vuvu ko de wo ma gagan re mo and what me popo me maybe 30-20 years later to come nyom wo mia ruga to the standard mi maga mi yoko de ban chu na wa maga to ya ka la show na mi afa so pe interview ku de over bets that I'm not against those bets. I'm not against all of them. I can we abaka va America mi ma we ko mi ma vo now ya ka la show de akonyo mi ma block nya be nya da mi ma do na mi afa so ke nya be na la gbe ame do ya gbagba re kama la show kana nya be ye fa choma egbona fu de na ye fifia sukwa ha enu ale gbegbe na de acho turu ki odo ga kana kpofia kwa ba suku de lo va sogbo u do fo le dukom ama we be certificate wo la mo shi ga ka ke ga ma fu ma vi ma va pare nchu vo gbe ama mi va na so do e wo ga be do na fa aju ama ga wo chogo e kweda ka ke echa na nya be ko ba via re kamiashi do na mi o mi ko ni na mi ajila o yes kaka fifia vio sueto ike ma na de garasi ne na amadrojo fo na bana kove ko wagba ye nto ha via ji gajaro pa na roki atwe drado fa sasa afo cha ma no ne ma wo de via na ga choga ne no na wa de ko ga na jiwola kaka fifia de vio mo ga ako no ma ko adamo won to ji ba egba de ka ko yo po ga kro go yo pe o yo ji lawo ye mi afa gbe no ofia mi avio va mi akpo ba mi awe mi ato e chigaji to yes chigaji to eta kama mi eto na bia ga pro review tu fia kovo afo na ma nyawo na be ya dachi alo ya church afo we ha ka human right but to over gadam ta ma global
xeyiwo ke eɖo etoa ɖom kɔ wo dzilawo ƒe gbese gake xeyiwo ke agla dzem ɖe dɔsɔsɔ kple tɔtɔwo ŋutia wo ŋutɔ woƒe tsɔme ko me fa alabe mi amegbetɔ ne bena le ɖekadzia me ge ɖe ɖekakpui ma kpɔ be dɔwɔʋua ŋusẽ le ŋu gake ne be agbetɔ tsitsi ŋu ne nya sia xɔ 40 years kɔ yine kɔ ke ŋusẽ ate ɖiɖi ame woe be ne bena dziviwo xɔ eƒe atɔ ƒe ade ƒe andre ƒe enyi ƒe womewo hã ate akɔtsi ne wo nane wo be axe sese nya naƒui gake fifia ne be wɔne ge ɖe 50 na 60 vɔ ye ɖevia le 18 and above ne buna be gaƒo ga la kpae susua gblɔ ge no be ƒo ge gake lãmea ƒe ŋusẽa meganana ge naƒui ta ne ta asi ŋu ko edzeanyi ko be ɖevia ƒo fofoa ne le yake ko miawo hã nye tsitsi me ya te ne wɔ ɖe yi ne me va tsitsi ƒe nyagblɔga me kɔna ede miekpo de yake miekɔ ƒona detsi ya eɖɔa yake le ŋume nea ye nye ɖɔ yeye aɖe woyɔna be deɖɔ xoxotɔwoa wotɔ zu dekpalaki alo fɔkpo ele edea ŋuti ta nenema nye ɖekadziwo kple ɖekakpuiwo woe nye deɖɔ gake edeɖɔ mesa fɔkpo zuna ale yi ke ne le yeye agba le ɖekakpuia le ɖekadzia mea gbe ɖeka wo hã gbɔna ve dekpalaki alo fɔkpo zu ge ne ɖɔ afi ma vɔ gaɖo yo ne be mawu gana wɔ agbe kpe ɖe ŋutiwo hã ele be afɔ ve ya dzi ne la na zu afɔ tɔ ekpotɔtɔ ɖe ga wo support ge hafi ɣe ma yi ma hafi ne nyanya ge be o ne de ya hã de sro dɔ aɖe wòle ye sia ne nyo ta edɔsɔsɔ ɖekadze me ɖekakpui me ye ne srɔ̃ ge gake ne gbe xemawo kɔ tafla tsilo moto dodo menye nu vɔ gake mete ŋu do ge ɖaa yi ɖe wo tsitsi me ta le be dɔwɔɖui aɖe kokoko nanɔ asi o ta míatɔ sɔhɛawo menye ɖe míabe mi gado motoawo lo gake egbe ko nenye ɖekadze he ine le active le hemɔ egagbɔna ɖekakpui hã zu ge he ke ɖe ge ɖe sɔ ɖe mi ma ye wo ɖekae aƒenɔ ya kpe ɖe ŋua mie le ve eye vie do tso me ko mie le tɔ evia gadoa ke mie le ne ke nakpɔ be eƒe agba ŋu hã ekekem ta ne dɔsɔsɔ meli o egbɔna fu ɖe ge motoa ɖoko la be aʋakoa ne aʋako meƒu amega ne ƒu amega ɖe meke ƒo ge no gake ne sro dɔ ye wo ŋutɔ wòle amegagblẽ hã dɔsɔviwo le dɔwɔƒea ye wowɔ dɔ kokɔ be egbɔgbɔ ge va aƒeme ta míeɖe kuku mi ge ɖe dɔsɔsɔa me elabe ko ya te atu mi ɖo le etsɔ yi ke gbɔna me nye ko mata gblɔ nu Honorable akpe be ne dzagba eɖo dzi na mi le egba ƒe ŋkeke me yi ke míeva dziwo hã he mi ɖe me gbɔ edo ɖe mia ŋu yi ke ne kɔnu ɖeka eve me na mi kple su be kaka ge ɖe afi yi ke nuxlɔ̃me nyawo ege ɖe me enye nu yi ke edo dzidzɔ na mi yi ke mi ka ɖe dzi be next time ne mi ga be miage ɖe dzo nagakɔ nu ɖewo me na mia elɔ̃ gagaxɔ mi atu nyanyagbowo le ʋuʋu ɖi ɖaa ne mieva nu vovowo li miagage ɖe akpamewo hã akpe be ne dzagba eɖo dzi na mi Jawaba na subscribe, like my page le Facebook. Ye ko ya we be mi ade tetimi. Mi onto mi blon be mi cover Volta region, mi ajagba mi afike le Volta region na mi no yin plus be nu yo nya nu ke mi max sesemo a mi ajagba so abale ne se mi afofoto egba ukɔ nya yo ke nya donku yo ko na mi nya me nya ro ka nya me nya be oje be na nya be akple koe le vovo na akple ko egba re ja mi so hemo. Jagba na subscribe to Everlove TV on YouTube. Follow us on Facebook. And making Yavanaji Afika Shafi na Mia Pomla, Yabana Akbar Myang Plus. Subscribe, like my page, then a post video about any polma, comment and direct. Plus, when I did me, Akbar, like Bapan Kakama.